Non malam kai kita tim Karbiang long atumpen a constituency tinalong ta CEM Interaction amai kipado pona sonthak thaksi kidamtang R25 thom kebraisi arni deopani constituency Bornirja bensing timung arong along sitami CEM Interaction amai dengpon Jasimet bang somelong KACCM kacitong dunalong MEC atum chetong dunsi ki ongdung diapani habar aradatum chetong dunpen mithang arong gubarlo kisung ke boy puthak bang somelong pen CM aphan chethan dunsi pinpura lo setami prabjin pen kirap kilong japhan pi bajer pon apalagi sadak kita lenga toa atau penangan kesiksa lo nasidon labante lanak litum Nahati mo orang pun maju orang atau katanya baru kerja lah orang te dari betul lakukan te timung saho non di kalau kalian mesti lakukan suruh berkait dengan tim baik secara tim bang somelong pen surada tumpen CM aphan kachuning di juna tengko kirap ke pajer pon japhan lamcha chiti sekansi bang somelong pen CM la pen surada tumpen mesen chiti ke than pon in samjin pen ne kasun apa lah tok ngapote lah ada ketok kita ngapote itu ini jadi cok lo ini tuh kapicun dia pan bori pompo civilians do office penangan construction ba handy team tang dulu la so puthak men tu sila dak wan ikuma lalu nombor si bangke lalu la so ben thu lilitumalong haladak silunian Saint Peter School dak PWD highway pen do so dak rayo somartung barikha lote barikha chala lote idam ki bang kasi tok gir tok ha kilometer ka samdo nasi tok gir sika do lo PL sa ini tuh makisu ini tuh makisosa la sosa ini gitu pabir nang to ini tuh kacing than kacing mungsi jala sa ini jala tumtumji ini alam tin amela ning je jala tum hempek kame 1986 sabu mera song hempek ke hang jala tum karbi lower phans ke hang karbi khai phans ke hang karbi along ri phans hempek ke namji sida karbi ambong sika jechok karbi yandara mo sika boycott karbi yandara mo si kaje thek karbi yandara mo ki apan ke dam nang to tapi donman lihat to wah swasta ending na lihat to pabir nang to ini tuh ketinggi ketethan ngeplongte Mahatma Gandhi ke dapur dia tuh dia violence kali kacau tenggan kali non violence insan bin pe itu ketethan timung ngeplongte hempek talongji laben jara saing dengta tundek ki kusina tombat waidat rasaben pati ngobet News Report KTV News